Serviço na Companhia Timor Post sente contente e festeja Natal Hamutu. Itanya esperança para Natal ini agar duri hansam Jesus duri dame pas baita terus bele kita tentang baita ini Companhia ini dulu hansam Timor Post lah sudah ambil masa kita musita da nasa itu kita bele kopera Hamutu duri pas duri dame duri bele serviço dia bat Companhia ini atau bela lagi kita kena kumai tang tene plano makanya sana itu bela kolaboran nafati atau beri dami nafati baik itu senari Timor Post ne atau bela serviço Hamutu hanya saya isu beri dami itu bela serviço keraikan mudi bela contribuir kita di Companhia ini. Festa Natal espero que o espírito aparece que tal kami atau servir teni público e teni serviço festeja Natal ali dalam untuk Timor Post kita nessa família e dia de vecino Natal tina fogo se Mauricias deve ter domi paz kita liu ba terima Timor Post espera ba o futuro kita berserviço Hamutu kita cria damai kita cria paz deve dia liutar mas esse serviço makas liutar untuk espalha buat kita juga memang lalos kita sai lori dia los ba liu san Jesus deve mai lori dia los damai domi ba festeja ini família buat Timor Post ini memang durante kita serviço dalam rumah ibu pemalu tambah serviço sirne hotu kita tinang ikut 2020 agar hanya sang anima kolega sira kita sa atu haluatian buat salah sira dan memang tinang ketupai tak halona kita bersiap berdua mata tune for kita valid nesse operação tanya amizade fraternidade e serviço fati tinang 2020 ini ya contente tambah bele celeb Hamutu kita nya festa Natal kita nya edifício nerasi espero que todos sudah ada bele luri passa mate kita nya Companhia ne nomos bele probabilitas kita nya notícia ne qualidade no justo baia público Natal idane awato nya os festas de Santo Natal ba povo Timor Leste toma ba cliente Timor Post NBD tanto governo, empresário Sira, privado Sira, povo Timor Leste, a comunidade media Sira, tanto cliente ba jornal, cliente ba online, cliente ba YouTube, festa de Santo Natal ba Imigoto, espera kata kami ini presença e a futuro mai ele ko sasing kahaklaken dialos ba imi mele saya dapat kita buat sirah usu, kita buat sirah usi kami Timor Post ambil kontribusi dia kita tambah kami Timor Post saya berada dekat ini iha tambah kami buat tambah ini ini apa itu tohak usi pogo cliente sirah usi Timor Post was festa de Santo Natal espera kata kita com 2022 sampai fortificação kita nenia Hamutu e a futuro. Reportagem Sabina Sansa, Justino de Araújo, Televisão Timor Post. Dame